But in recent years, it's beginning to become clear that our world is poorly prepared to cope. I was out at sea trying to find some sperm whales. And then there was one whale that sort of came a bit closer. मैंने अपनी पूरी लाइफ इसको डिवोट कर दी है। जिंदगी खुद एक तरह की रिश्तेदारी है। جمهوری اسلامی با حجاب کل ملت رو سرگرم کرده. وقتی ما این حجاب رو بشکنیم، این دیوار رو بشکنیم، جمهوری اسلامی نمیمونه. They lost their lives together, capturing the might of volcanoes. This is their legacy. Es war einmal eine Zeit, da lebte ein Mädchen, das von ihren Eltern einen kleinen, schwarzen Spiegel bekam. Und wenn es hineinschaute, konnten all die anderen Mädchen auf dieser Welt es sehen und hören. Kommt und folgt mir, sagte das Mädchen.